kanlal iswa thi nu akanin zirtir te chuanin chanchin tha hrilin khovel mun sang tanga anwak darta kawthan tam tak dinin tuna chuan khovela atam ber chu Kristian kan lo ni tani ma se pawl te hun lai zirtir te hun lai atang reng khanin Kristian Sakhuaah khanin Kalsual na alola omdon ani ti kha an lo mulok to Bible kan share chuanin Kalsual na lo thleng tur tir kauten an soilok chu kan hmunual ome chung Kalsual na lo thleng tur an soilok zingami ataka lo thleng ninge yalang kumzabi pahni na lai velami Marcionism an ti chu tun tum kan video chuanin kan bi chiang don ani Marcionism hi Kalsual pawl anga ngai ni ma sela Christian history a hianin poimo na deuh an neya an mani wang hianin thuthlung thar Bible kan ti kan nei pha na chen hi om vea chu mai baka thuthlung thar bu lo la khom ma sa tu ten ni wang po hianin poimo ve na deuh hi an nei ni chu ti rol chuanin an zirtir na ero tuna Kristian nol pui zirtir na nen chuanin a in person hle thungani amero chu tun chuma hianin a zong chu kan soi vek man lawanga tin baka source strang atang hianin soidan sang neu hi alo om ve bok nen chung chu adik bersiat te hi ahara chu wangin akim chang chuanin kan soi man lo tura ngai taila amaro chu atlang pui han tarlam in tum don te ang ti chuanin Marcionism kan ti mai abul tum tu ber chu Marciana ania ani hi Sinope ko bisop fapani in AD somriat panga vel khanin alo pianga source danga chuanin AD za somvel nia soini bokani Sinope khwa hi tuna chuanin Turkey ram chung vel ani ome mi ho sa tak emo mi kho sa thei tak chung kwa tanga lo chor chuak ti chu chianga athi nuwa a chanchin rodon le tertulian ten an soidan chuanin along nei tu nin an soini epiphania sa chuanin Marcion chu rol thar alo ni khanin mi pat mei chian na laka filim le Sakhuaah na lama in thunun na tura taksa she om tuar angchi hantila mani taksa ti she om angchi asceticism lampang buai pui ni na soya ma se hetianga soi hi nima sela nula pakhat nen khanin anche sual ve tho nia soi ni chumi wang chuanin appa bisop chuanin kaushan atangin a hnot chuak ta ni ti chuanin appa chu pom le turin le ecclesiastical pinan salu tir mai turin angena ma se appa chuanin alo hnol fi thachakani chu tianga ni ta ka chuanin akhomi puiten an mu sitna le diriam na chu tuar zo lovin arukin Sinope chu chuasanin roma pantani an soidan chuanin AD za somli pahnia tanga za somli pathum vela khanin roma azin antia maro chu achia hi hriat a har thina AD za somli vela khanin roma thleng anti boka chu bar kokba hel hnu lok khani bar kokba chanchin chu kan ti chuato kha ti chuanin enge mo chen hnuwa ama theological system aduang chuaka ti maila pathian thu zirtir dan thar asiama rin dan dang anaita ti na ni ome mitam tak a hip mai renga ti chuanin Rom bisop ten en boina an lo nei ta ka chuanin Marciana chuanin ama azui tu te tan chuanin mun shan kan ti don nge separate community abot saita AD za somli pali vel khanin Rom ko shan chuanin a hnot chuak ta boka chu mai baka tholom tam tham tak mai khati hun laya Rom poisa sister sis anti nuai ni zat mai an pekir boka chu Rom ko shanin poisa an pekir chu ama mi mal ho sakna tan le akau shandin tan chuanin a hmang bokani no chua ani nu chuanin Asia Minor kir lein azirtir na chu a the dar chun zom zela rom kau shan ang mai khanin pol chak tak chu adina ama chu bisopa a inda ta bokani ti chuanin he zirtir na hi Marcionism kan ti chu alo ni tani ti chuanin Marcionism zirtir na te chu hetiang hian han soi taila Marcionism ti chu Marciana zirtir na AD za somli pali vela tanga lo chuak thurin te kha ani maya Marciana chuanin Isua Krista chu pathian in chandam tu atana aron tir niin pol chu tir ko te ho tu berani ti aringa Kristian chu asang lak le Judaism kalche ani ti apuanga chu wang chuanin Hebrai Bible pumpui thuthlung hlui kan ti hi a hnol 5 ka tin Hebrai mi te pathian chu siam tu pathian te nau jok ti maila khovel siam tu le mosia ne na dan pe tu mit aya mit ti angchi lan tir tu pathian ni na soya thil thalo kan ti angchi ho lo chuana bul source of evil ni na soini ti chuanin Marcionism in asoi ber chu Krista zirtir na tam tak chu thuthlung hlui pathian yewe chet dan nen khanin a in mil theilo tinia tertulian chuanin Marciana chu thuthlung hlui le thar thliar sang ma saper tu ni na soini Marciana hianin pol zirtir na pol soidan ang chanchin tha ti maila Pawl thuzia khau hi athlur de ubera
chanchin thadang ho ero chu abikin tuthlung hlui nena inzom na nei angchi ho kha chu thu dik dau dal tu ni na nga ya thil pakhat han zep lok taila heti hun lai hianin New Testament kan ti tuthlung tharbu Bible hi kaushanin alanem ngetlawa pola ziak emo chanchin thadang emo po ni se Bible atana man kha alani lovani Marcion hi amang masaber tu ani ti kha lo she taila Kristian nol puya ero kha chuanin sa khole khabu chu thuthlung hlui bak an la nei lo ti kha lo she taila thome ti chuanin Polan dan le chanchin tha asoite thin urna le khongai na asoite thil ti le rin na asoite ti sa le tharau asoite sual na le fel na asoite thi na le nun na asoite chu sa kho thu tak bulpuya angaya hengte tang hianin thil pahni angin asoi fia ti maila principal pahni angin asoi fia tani thuthlung hlui pathian chu dikna felna le thin urna pathian khovel siam tu ania pathian pahni na chu chanchin tha pathian za ngai na le mangai na khat isuana ron puan chua chuani ti na soini Krista lolan ma kha chuanin pathian za ngai na khat hi alang lo ni na ngai ni Marcion hianin Jewish tradition atangin pathian lekha te chu alakhom ni na soya heng lekha te hi isua thu soile zirtir na tenen ain mil lo hlea chu wangin antithesis antithesis ba ka hianin Krista chanchin thabu anti Marcion's versions of Luke anti chu an nei bokani aom se chu chanchin tha Luke ziak kan ti hi Marcion's version an siam ti nani chu ta chonin polapo inrol ve ni nan soi nge nge ni he Marcionite version hi tuna kan Bible ami nen hi chuanin kong tam takin adang lamani heta hianin isua lo kalle na tur thu rilok na hi alang manglo ni nan soya anau sen laite baptisma a chanchung chang te chu atlang puin atoi hle ni nan soini tin Marcionite kenon antia hianin pola le khathon som atel boka heta hianin hebrai mi te hne na le khathon hi atel lawa murei tonian kenon anti atanga alandan chuanin Marcionite Paul's epistle to Alexandrian le an epistle to the Laodicean anti Laodicea khuami te hne na le khathon le Alexandria khuami te hne na le khathon atel ni nan soya heng le khathon ala khom na hianin Marcion hianin thuthlung thar buma saber nia shiat ni thei chu asiam ta ti na nia ama chonin gospel and the apostolicon ti na vua Marcion ai thau chuanin soitong khanin hebrai ho pathian an hmu dan chu adang hlea hebrai bible pathian an thlir dan chu multism ang hi ani ome thuthlung hlui pathian chu mu mal nei lo thik thu chia thin ur mang tak mi noi chimi mang nin a khovel siam chu athafam kim lo hlea tor na mun ania chu tiang khovel siam tu chu mu mal lo le chiat na thlen tu pathian ani antia a om zia chuanin thuthlung hlui pathian chu tharum ngei na tak ni nan sia ani ber thuthlung hlui pathian a kha chuanin mi zakher khiap le khau tak za ngei na nei lo angkha a hmuwa chu wangin thin ur na le za ngei na nei lo ani chu tiang pathian chu dan pe tu pathian mi zianen a in mil hle in a shabokani Marcion ai thaurin dana chuanin Krista chu zudate mesia ani lawa tharau lam thil ni in monat tia soi chuanin nun na chungchang thu diktar lang turin aron tir ni nan soya mishing te chu thuthlung hlui pathian anti thanga tanga tlan chua tir chu Krista tum ni na soya Marcion chuanin pathian tia asoi shiat chian lo pathian le lin chen khata chuanin alien god anti chu he pathian hi khovel nen in leichin na emo anla nei ngai lo wangin shiat ala ni ngai lo ni na soini ti chuanin Marcionite kaushan chu adam chung khanin adar zau zela kaushan dang lo ding te el puilian tak alo ni chota a thi nuwa po rei tak chung chu ala oma theologian tam tak chuanin Marcion hi proto protestant angin an ngai ni ti chuanin soi tur tam taka om thayanga kan soi kim vek seng lawang tin soi dan in ang lo neu te hi a om thin boka adik ber sia ta hara apoi mo bera chuanin Marcion hianin thuthlung tharbu kan ti tak lak khom na hianin edi za somli pali vela khanin tam tak alo lak khoma wangin nasa takin na ati olsama akal sol na chu thushan ni se tun thlenga Bible kan ti tak kan nei theina turatana mitang kai tak pakhat chu ani ati lo theilo ni ti chuanin edi za somruk vela khanin Anatolia khuwa kumsom sari pangami vel ni in athita ni nan soini khati zong kha ni le potte se